apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, tadi pagi Aye sama Jamile ke Stadion Pakansari. Ternyata di sana banyak banget ondel-ondel teman-teman. Penasaran pan? Nah, nih lihat aja nih langsung videonya. Di mana nih? Lagi ada di Stadion Pakansari teman-teman. Cuacanya cerah bener. Mau belah sana no gunungnya kelihatan no teman-teman. Ngomong-ngomong ya, kedengeran suara ondel. Nah, pan bener pan. Ada ondel-ondel di depan sana. Yuk kita samperin yuk. Ayo. Ondel-ondel pakai baju warna apa nih? Hijau. Ayo, ngapain lu dia? Es krim, yang dingin, yang seger, ayo, es krim. Bang Baron, mau es krim kagak? Po Jamile, halo, teman-teman YouTube, halo, Bang Baron, Po Jamile nih, mau nyobain kagak nih es krim buatan Aye nih, enak nih, ayo Bang Baron beli apa? Ayo, jangan ditontonin doang, ayo cuma di videoin doang ini, beli apa dagangan Aye nih Bang Baron, Po Jamila, dah, Aye ngomong dikacangin parah bener ya, ayo dong, teman-teman mau beli es krim kagak? Dikacangin sama Bang Baron sama Po Jamile. Teman-teman, ada ondel-ondel lagi no di sana no, lagi istirahat no dia no. Jauh bener kagak kelihatan no. Jamile, depan kita juga ada Jamile. Lihat banyak bener no. Bener ya, ada ondel-ondelnya ya. Iya No, Jamile. dia no. Kagak kelihatan, masih jauh no. Kita samperin aja apa? Samperin aja nyoba. Tapi di mari aja macet Jamile. Biasanya Maya nyapuin dulu no dari jalan sana no, baru kemarin ntar dapat duit. Ini mah belum apa-apa udah dikasih. Makasih banyak ya Po Bang, sehat selalu ya. Ya udah ya pulang dulu ya. Kemana itu? Awas Po, tabrak. Simponya rambutnya hilang ke bawah angin Jamile. Ya Allah.